get the Yamias you and era of a young one was she. Adesua bo otosonzo e wo Sabbath school name ye way yesu adesua bo otosonzo wo da penye no create adesua ne se ekoye YouTube bo be frɛ Esahie dwere pa ne a bo so Esahie dwere pa ne ekonyan e wo YouTube na ne ye videos nem create adesua bo otosonzo dwere bo la so ne wa yesu bo obole ni chene yeso ne poche fachen yesumbo obole nchene so trust na ye bomba na ye share disuane ko ye da wase urade obole nchene ye ba suon dure yeso che we bole yo eti akra koma ye kwati buye chire ye e wo won konkon na atenso yesu du mani amen amen yo adisuane ye wuren na bebo ye ne beye adisuane potosonzo ni ehe yele eda edu Jamfi or Tanoso Asori Pain or Anyaso district or Sati Anyaso district elder. Ye Ebanon Wara Eraile Pastor F.T. Bedu, former president of my Western North Ghana Conference. Kisa got retired over ye Yami edure pabwa for my more swala ne ye Bible son use in general of a view of Waboka. Etienne a kuku dam nyohe ye ne beba sia Yami edure bo Sabbath school near no. My near ye disuane. Edure bo ana chedure ngaibo dure bo afa wa maechi gina so na ye fa yusuan ye kunye kofi nyichire itina nyichenu ebru onekon nyichire itina nyichenu ebru onekon mama yetie abadi inu wanujire amen nyichire itina nyichemu ebru onekon ye urade ni ye nyame efatache ede anmunyam anidie ne tumi oviche woye ebore ninje mkuroti wo peti ye be obro na wo peti ye ebore do amen amen nyame ofatache ye fanidie ye fa nche biala ye fa ye ma ofiche yi yo bole nche biala na rebrebo no leche sunanje na irefi oti bi bole ju nche benje na be refi sunanje ni refi so yotio se ebie baiche nurse ni ana doctor ni ebie na o hye abuche osua doctor won adwumane a ojo fa pane e ko we bie pa ne sa osose ero ye kan ne alape ne refi so amini ayayo nyame boyo bole ye nti ye seche wo sitini a na ha da yekusure da yekofadwire ko eduma ne ekosen ena disuane na da pen ye no disuane enwa yeso obo ade boye obole ncho bobole nche bia ye yeso yo na ma yewura ya disuane me hye wo mefi eda edu ebre se ko muna echia adisuane anache kwasida de ne a ofama ye che how many buafu ebi ada how many buafu ebi ye kan edure wa yo osofo eda wasi adisian yesu obade anache boyo obolicho yenupi yekura yesu nyame bi eboye wote isanu wadichi enemre po anyam sumfo boye kache yeti akrisofo pi bi yesu odifo bi yesu sofo bi yesu hina adisuan wo planto chireche yesu bi eboye obolicha oti se ohaw woba bi eboye osunyame nia ibu afo yele niti oha numlenu buafu biene ye ba osuan ni hu ye nyame ye ne boye sunya na ye ko haunu a boyo ko ra ko boka na che oboka yo edi sofo mama ye kinga
ni chire ne woye adisem ne iti ko ni chi mo ngura ye ya ne ya ho matu Europa ne iti buru ne nsa ni chi mo abronyo no ko na afi nkuso ya ho asomafo nyuma ne iti buru ne na ni chi mo abronyo no nyo na ya fa Yohane Europa ne iti buru ne nsa nchi mo brasa ne nsa na afi ya fa how many anaye kwamani enu a boafo bi eboye obokayo yeni a nyekire anadi saniti ko ni chenu engran enwa me Yohani bonde mali mane ne ma biengwa wo Yesu Kristo amani wu ne ne ahenni ni anu ne animianu ni o ona tinyame edwure ne Yesu Kristo adanze ne ati ne nwo superbo the free patimoso. Amen. Amen. Why yes, say, ye baba Yohani. So Yohani he. Yes, you see any boy the one beauty wong. Na uji ya kokora paani. You can way say you can't know. Superbi. Is your boy ye as you was your penwe ya. Na bingu no esebo no wan wo obro Yesu iwu yesi bebo Yesu hunda ureti amambo bele tumiyo befa bia he beto anguro no befa adwon bebu ache bechi beshi ide wo hun watibusi enye ti befa koto asiyebo yenka kabo bechi mini abechi ntwe befa bekogu abeseche ebrede wa hangumtwe ungunya sona no wale na kusu Yohani ye babai o kanche bre ye nyame yi so nyi kire he se wo shire yo eti yangum kire menwu che ye ko hawnu ya somle nenu ni yele boafo bi na yele bi ala che ye nyame ye ne bo wo bo nwuro ne ase no bo ni njem kro ti no bom ni wemu nyo afari che owura ye sa eti sakenga ematu Europa ni ti aburu ne nzan che mo aburo nyo no kone Matthew adwere pa na buru ne nza nyi chinu abronyo one kon na koso sosuna ne ondrandin na mum okra gina mreka bi na se onati dwere ne eti amanie hu ne ana ndania nye baiso a breniala okachi sididua mai amen amen ehura wati anyandira biebo Yesu woburiyo na ofa chire boye ongofa ngoto bunyame boboli che na so ne na ofa ngoto nyame sanu ri che so ne se woye chosu nyame na so fa nyame sanu ri che wi osunya se wo haw bie anamane bie wo ba so pe na fe wapaba odi che lueli che na otirendi nyobo so no trendi na yi akobo nwa seti kura na awade woka esi yeko ohanu a bo seche ye fa ye fetu so dwura hima mi wura wata bo pa che di samiti buri ni na inchi mwe enzo ne kanche ye sombo ye o ye nwuro ni ase enje mo nje bo ye nwuro ni ase epo ni zuetin ene akrisofo nyam somfo pi na oboboli cheni ye yesun yo ebiye yesun sabe yeko ebiye yesun sikabo ekonyanyo ebiyora yesun bieti yeko hanu pe yengura gina ya eche sabe ichebo fifibo ye wo jinyo bo so na wade wo chire menwu che yeko hanu ya yele buafo biye boyede onye ti yenukura ye baba Yohani Boba be ba pe Yesu ye che kaka wo hye ebre yi oyinyi kire yem kro ti wofa ye Yesu yiwie si emre ba pe nu wa ho ebre bo wonu yo woni bo bawo oni che bo wiase yem kro jokoye na hanso na boye ba yi ba fike manu di na ba pe Yesu ye de we se ye yi nu odwure o ye ngranzem kaninga ma adasem kro ti ma ene popo beti nimdie ba sunyeli cha wo mo beti ngaba yese bendebo eti chire me unche sonya me hyo se che yesunyo ye fa asmafo nyuma ni
iti buru na nchi mo bronyo nyo fama mbuka so right ti nyame edure na be shele suafo ne mo kra nguran betuli befo eche be hoso be gina pindin wo gidie niamu na be haneche oseche yefa amane mu ne penu yeko nyame aheni mu amen amen asuafo ne bo ne Yohani wo bokaso biye nyame edure nantwi be chi biye Peter mo be bo ba se ni yon wana mo yam che master de en no simiti ase ebie be fa sen be yirai ebie be fa tuli ebe tofinu na nkoso bamba be se che nyame ne bo wote boafo ne wo boka be so aya se biye wo so nyame na be kunya ya dwene che wali hwambo Davida nyame aboka ma ohuro wo gina oviche yeleni anyila so che ndembu yala etinyane nyame ba akofa biara katua akofa komanti nyame adusia wotwe adwinsi yeso che ye ko hawo nua iboyo kobokaye ma ye ko hure ko gina na wiase butu kachia ye konya le kapa ya ko hone yele nyame mbo ofa ndienzi mbo wiase na chiambo to so nzo le enwome na onwa ye di chiana so awo kireche yeso boboli chenyo onza wadabi bofa yi achia ware edi hina so awo kireche na nyame ne yeso yo na awie mlenenu ayele mlenenu so mini yana mkro de bengo nyar ka ngo gina ti nyame ojujo kire ye che moma ye fe hu ye ma bo oboli che na ye swin ofiche ye ko le ka biara obokaye so ngwe chi ne chiamba biara be ye se urade se amen se ye wi so dia eden ye kotoa ye adisuane aso na ya hokisi ebien enwa sobo obolincheni se ye wi che ye oche fa nye treso a pastor kisi ebien no sobo obolincheni okay se yo famayo yeda nyame ase papa amen che wa ma yakwanya so bi kuna yegusu esua woni bidie che ne tie fomo ne ahefom kurati ye che yesu nyame woni bidie chobo koya ya de ko gyina so na etie ba so mpanyi hanene a onwa abiengu wo aho kire brenu ana che aho hia brenu so sona ne yo hia che yesu fi che sasia so ye kwama ne hunu na ya nwuche ye nwuchire yeti ebi pa ye ngoso nyame ko ye kwama hunu so atie wa ye ngo ye so akonde a nche cho yelendin che bo no woka abasem bi e kire ye na se ye prachi ye nyandin di a edi ye so bobole li chene na nyi kire bruni na eti bruni nan nyi mu onzo ne ye wali mu aha so duro ne che abofo nzan granzen bo fama ne nukune ye lenzo bruni na yin mu onzo ne che ye bo ye so nyame ne kan gabre ne metie Nichire ti buli na nzo ne wa no tiene no seleche mo suro nyame na mo fa nyam be mai mo ofiche yende nguale mre ne aju na mo so ne bibo obole nyame so ne ase epo ne asue tiem kurane amen amen oti so frele hebo friend wote frele bonu labre paabo wote amanzan kura ya urade wo freche abofo no ha yireche yesuro so nyame mbobo epo bobo nzue bobo ase bobo nu ni gem kurati na se yesu so nyame ne a ye kohora ko nya ndin ye kohora ko suabaw it will help you and kohora ko book of yeso na se yanzu ya onwa se ye ba ate so adisa me yibo pa ne ye nwiche adisa me tibuku bo opebo bible nanu na so ofi bible na sha se be freche inviti asien anache ahase bo bata be kan Genesis nan ehinanu ye nwiche wa haduru bi eche ahase ne nyame obore anwuro woni ase iti wo kan che akenga iti kunjechi mo kone kone a onwa nyame kengabra niti Genesis 1:1 iti enwuche adisa muduro bo kan yenya ye fitele
so Genesis ne ma yeti nyame dwere amen Genesis uti kongichi moko enwa ahyase ne nyame bole nwuro ne ase mo amen amen awchedwuro nwa yeso boye obole ni chene iti ko Genesis Bible ne ahyase ne lan onwa ahyase ne nyame ye obo nwuro ne ase o iti so ka kire eche yeso ya ncheche Bible na ahyase ne lan so na boye obo ni ngem create ne o breda it is all back kind nature a friend now watching go to yes soon. No, te Bible ne, Yashasiane, ye, you body show. Now, any idea of walking to any part. One of a battle can be a fire, be my own. Che, to me, bonya lay. No way too much yes soon. Now, of a year hippo, or fire her so can be. No one a year to me would travel craft fire on one day. As the should be able to cram my ear to me so, to check patrol. Gas so ni gene mu kura bo ye nche okura je yira ni je pimban no a yia ne kura bo nyame aboyebo wote nyame isanu ni je bo abobo ase awro ba bo but ka kura wonu but yia ne bo ma ye de obo yia ma ye nya so awosre ne ye tena so ye dide onwa awosre bo yi wo le ne gas ne mo ne petroleum anache ni je bo yi le wo ye ne che bo ye fire so ye kanea mo ne so ni je mkotine ebiera anyinam kanea no ebiera ho so ndi so di chene na wo sakan che so yia ne po so yia ne yebode konzin ne wote ape ya motwe aburasia wonanu ape sala ya motwe aburasia nunu se eche nunwa inje munwa ne ne o no nwa so eyia ne ahosere ne bofa maye okora kofa ya se hebo yete so sala ahuru okoye ape bo bekapo nyeo million ya se bo yete so eyia ne ahosere bo lene se be fa ya se hebe bo betaso a okora ko nya so ni kire mkwati ikuso prato kireche eyia hipo iwura nyame abode ne bo nzira maane anaache nzuru maane mo bo otika kura wonun ye ne yia bo kan bira ne na kubie bo ewura obre obo edum ma frɛ pestel na so di che ne ya husre bo epo le ne iwura eyia ne wura yimo hu million ne ye otiso nzuru ma kuma petwa ne wow iti nyame abode je piti hinu of tua bi se to che se himo adwene nwa ni han kroson yele nwa bo ha nyame yin kunye nwo kuso ye bone ni nyame anya chie wa fangu a fa leye na hasabe ni je wura hebo aboy na se ya mistake ana ya envom so na sa ha ya sechia ha okori yesi kuso na to dobo le ma krosonati ni je wura hebo ayebo ja ha kroson David ha che ha ya lenye kuso o hichire nyame ile do yo wu leye itiso ka che sunya wotiri chebo tit no horo trodo oficha ha ya de enzen bata be ni jembo nyame aye yitimi bolen kroso na yembi je kura ito ka che sunya mama yesure na yesure nti pastor afayi na ma misache ni nyame ne sonene no watin shema ya na chi kura yo di che yeso watin shepa nyame sonwa amcheduro ne ha che emoson command anache wo hyedure emoson boye obole enwuro obo ase obo nzue obo opo na ma yeso baka na ma yeso nzue na ma yeso nam itu oka kire biara bo wiase che yeso nyame ye dawase pa iti wa ma yanwu che sombo bole nchenen wati ahyede mam no yemunyo ma yeso nyame ona te che se nia esa no nwuma ne bo wa bo so kan hipa ewu yesuru yeso baba ta bu ya yandra bi enwa kaka ne ofa edumayo sesai go that's right na eherati nyame iduma Bible la so che obo ade bo afo ania so ni je human create ne boy ye wa ye ehnia ngum kra no di che o ma yesure che ye koso itima yesu nyame ye ho dwere de ne aso enwa nyame bo pinji nyame bo opinji yo eda nyame bo pinje yo se nyame priku ya opinje ye bo ye kan dwere pa so nyame yo opinje ye wo yesuo osofo me do asipa ye faye no e kan cho pinje ye mban na ye ngure mvali che ye njira aya no benwi na nyame no wa ye biede
Israel for on the bed not tell it. Okwa yi be fiti Misrim. Tambo bebo Afcon or Egypt ni. Be yi Egypt be abakosem. Na ne manze bia Egypt de beti a Chris of eti bengo han ohrobo ni o. Eyi ma nwuche abakosem womri. Cheche be han kroti. Atin bo felo ne yasifom kroti. Be hu apunanu. Be yi be han kroti. Na babo na nujure na mkroti oti. Bo nyame han wa ya abakosem. Yebobode yaseche man boli mo awo yewi asiyem kroti boli yewi asesu yele Babylon bo hin Nebukadnezar. Afa kwa bakisemi a ba ye awonwade enzo ne. Oye nukun oye garden wo ewiem dro wo ewiem bo no otonzu egu aso bia he oye honi chene besun manandi ye nzan ba bengosu ofa begu asin ne asoja fofa be kono krot mbawo ne mlandi nchegu asin ne bia mbobode nwo dwoso okwa ania ohori onwa beguasi na hwi biara yebe na ipo bisi na mo beguan Sabbath nzanko na botoso na ndo oteche nyame e ba yeze hallelujah Israel fwe be fi bobe ko Canaan be ju Jericho abaku se nkireche modi mohu awe mban na da biara mo fa be pekro na mbe yia elaso ni yia no kwaton ne Joshua sere nyame enche meyiye ni gina a meyiye na gina be nkwa peso le yi mbe kuro na nkro to obu nwoko okotena brew kuro bo betu tui be ye he be gu beso eti nyame de waye bie wa maye pa ele san yem awun ya le bo date bo fa na ti ma be fle COVID-19 Miniambo be susu che wiase nim diem kro tin bedi bebelei yeria ba cha na fo mo nan kuso cheche benva nyam so benye hwe first mbebo nyam eduma bra mbeku bo nyam won be nyama be du be yem kroti ni awnya le gba awai ehunu na okumba la ogusu okumbe nan kuso bebo ha awnya le nti atese wo be so a be le yire biara no kra na betete ase ayi da Kenya mi pinge ye se urade se amen miti mama ye ni a chebo babu nanu duro biewra ofatu asumayo wo Korinto for man bo woto sinyon wo ye itinu nyi chemogro no nso ne botre sofo kingama Korinto for mama woto sinyon itinu nyi jenu abru one nso yeti yami dire amen iti se ebie fayin bo Kristo a ne waye abode fofre nje ndani apinu amba nje mukura ye fofre amen amen ebie fayin bo urade an waye abode fofre teche bonzama la kayema ya ye ebie bo ye tide ye ya ye dio yo man la so biela ne brekun ye eduro to ya it wo chire se yeba na yeba so bo oboli cheche bo yesofu pan yo fama ye ne ya na nyame ye ne ye ko a ne ye ne ya habon na fendi isu ni yewra ya fa isu ni bi ye ngo da te bi ya na nko da se bayini e onu na ya ne baba mafa ya ho komi e bre na komi ne bayini e so fu nzuzu ni ye bi ele da yo okanyan po se woko yo ya mama me ye chi ko ni e fa ble ija se waja yo te pa mama ye se chi waja che yo ya hi wombra ye pa na ye nyame ndo ye bare ka no woni ya ye ku opinge ye na ti biara so okofa so okope okule na fei asiye ko kachi muka ko tutu bo ba benzuro nyame ye ni chana indi chebane babu mbepre babu yo chebebe babu mbepre babu iti hidi adanzi me hunche ye nyame hidi opinge ye kenga enyum eyakun abrasa na nguran ndi chemo gudu nunu boko juburu motoni ya sofo
Oda wo ma kingama. Edwen wo ma ne. Ya bra san ngura. Enyi che no bru ne nu. Okwasi bru ne no twen. Enwa mrebo ebole me wo nvialie nu ne. Bo etole me bo ase, bo etole wo bo ase. Ehyehyele me wo ase bo done. Me mo wie wo banvia me mo wie mo banvia wo. Brunizian. Mrebo ne nde moja kokro betua ne kokro betua ne wonyi nwune me. Me enjiambo ahyehyɛ to bra ma me ne behyerele ye mukura wo won ma ne anu kura kaye nukumpo o hye ibo fo jama ba dwinye fo sibirala nyame ebo pinje ye hwe cheche yi oboyo ye na tire na mkuro tunyo tirayo ne ka biara bo ye kohon wone ye na tiyo so nyame ehi yo pinje ye bo ongo ye chiye nu ofiche imini abo ne be na tene wa nye chibenu chemba biara de Israel fo ne be ne Syria fo beku Assyria fo ye ndekerele hukuma petwe nyame nsoma abofo ma ohumini api ya kun aburo twe woninu eti abusuafo mo ma yesu boboli chene na wo pinje yetere di che biara amen yo yeyo amen blatem biara wo wakote bia botumenu ekrutete bono yo boyen ene ya fadifo mo ba kachijata sebe ba mo nan de ba ye che sebe buain na benu betiche jata bama ye ne abusuan toto ba mbanifu bu yandra che bofo onse kaka ya afo fama ni ko upa okole eti ene wotu ye fo che nyame bo pinje yele bobongro na siti asumafo ma mporo afa o ma ye che yi nyame yo ahihye ye mre wo pinje ye che wona ne tina woni dede woti nyame bo ye ko boya no de nwayo Elia ya breso eblebo obo nyame eduma nyame ma nzie okatipatu na fi atambu nem kroti bobe humbe eti so nyame ye sabasku yi wotwe adwisi ye so che opinje ye o me fami ye man no huru no koma ya bofo ko boye nwan ko fite museum kroti ye njia bafo aman wa ha na wo try na ye bre no so no ya do hwere ko militi ko ka kuma people ongo fiso ye wa shisho na yem growth in osala ni daso kan anyina so kan dinga fama ye che ebire bi edu ko fa e ko buka wura busia na so nyame epinje mo me yesu wo yesu du maniki amen amen ni mamba ba mame nesuru na yame epinje wate hallelujah Adesua no wa nyame epinje trache bo yesipo eti fon tweso na ongoyi wongoma chebo biemo be fa be onbe to be abosin mo so a ebie po bosin be kura be ko wia ni ale ahino na tinop na bosin ni nyame ehede otiso ye fa ye ho ye tweso amen amen yako mena Adesua ne ofa ma ye che edwure pa ndem buale ye nchi bole ejure pa ndem buale ye nchi bole pastor mamroso ejure pa ben ye ndem buale benura one nchi bole ben ye kan ejure wai se Adesua bo otwe adwinsi so che ye so bo yo bori che ne se di che anne bo bori che ne ya ana anne juro pa ne ya engon bo bori che ana engon na temu engon bo bori che eti wo na chọọchị ya adwinsi so che ejuro pa ne wo bre ejuro pa ne ya che bo bori che ne ye be frɛ oba ade ye bo bori che bo cross na sa ye mvunso ne ana ye mre yenun osaka chiri wo sona wo ma wo ye cross na seso che bo si ye ri che faare bible no wo ye che cross na wo ye ri che cross na pepepepe eti wo wule cross na o ma cross na nya kwanya iti so wuye ne bo wure ni na wo sa dwosore na wo sa te baba ne sa fa maaso che nyame ene ye le dwuro pa ne ene be fere dwuro pa ne okay uri se so dwuro pa ne le che
aha ye boye ti ase asum kurati ne yenzen bata ofiche wa boye de koso ye bone ya fa yetumi ne ya ma che bone aso mpa nyini kan bonzan boye de won bra ye pa boye de wo sachi ye na ye kweso wo ye ngonya wo ye nzamanfrefo ye so ne je mom kurati boye de ye de ye din bonyame ye boye de pinje ye boye de o ma cha ye fa ye treso ye ban do so ye wo sa wo wu le ye oti hine be frɛ edwuro pa iti wo wu le ye yo boye o yo sa wu le ti be o sa ti ye di mafo okay ti ye o sa le yo iti kisa se kwati ya elagifobia se ama wo nwuche anwuche opinjo na boye ye ne anye wo yatin so a elegimafobia fiche ye wo wu le yo iti ye di mafo iti hine bitebra wona che wo wu le ni wo chire atin boye fa so a ye kwa abre na tini onwe musurom na mo rimjuna na so fiche mba abu andan so ndan mbomba abu ya ne wo biara gba na mjuna ne ani ejuro pa ne ani na ekofo nkoto tumi biara so ekọ hosa kirem ncheche ne atemu okuso obre na eba adebo ana cheri chaburo nu ya nwa ye onwo bo richewo nche no wakinga David Join Tray onwo tembo ne teto aka mban cross na bo ode timoja la o maame ya na o baba o maame kunu ne enne nyi baduru ka bia eba hye nyame ebo so bo nu ko ra ko hire baba bo o baba bo wuropo engora ngo hire bo o maame bo wuropo ngora ngo hire bo kusu epreche nyame ye de ete afifide na nyame oboricho eti Adesua ya ju sesu che se nyame amoriche de a ana na nyame oboriche de a ye de nyanyi da so biara woni bre so che ye temo bi ko abre fiche wa biara boriche eti ni Yesu ni bo wule so na ne ejuro pa biara ne bre eti ejuro pa akosoro ne bre de a ni ade bo wura woni bre eti so na church ya ju sesu che se ye fa ya dwene ye sie bebo benwa kroso na ye finga kanu be so de a ni ekomuche ile duro pa afi ile temu ni ile so na bobori chewo na se so no je me koso no ayi fitebre koso a kroso na wo gina kan we na hini wo twya ju sesu che ye wi na nyame yo bobori chewo ti mi e kinga babro kan po ni e fe support na e fe o yele Roman fo ne wotinu anabu chekum yebe Roman fo wotinu ye chemu Bruno so ne Bruno ne ngurane mama yitie awurade no no dwure amen na se ona te suna konbo no so ewie nya tumi wo suna konso a tie yo ede bebo banya adom roso ne tene ne ya chede ye ne be na te suna konbo yo le Yesu Kristo na so hallelujah be kolinguni oti suna konbo ye le Yesu Kristo ne se bone ama ye mkurati ya nya wiede a ide ne Yesu ne bo sa ye di mafo ne Yesu ekunyangwaje o ise bi ekoti awurade Yesu a ole ngwaje so Adesua ne twia dinse so we afi kolese ne sa ne kolese bre ne koso a yura so la pepepe onwa so test imam kwati mo kire leche Yesu woto obo ade esa so osati ye di mafo it is ani I so de na boni a wa wiase na o Yesu ewie ye di efifire na so no biara amori che biara ye na tebra la ye ahia ye bobode atore njem ye yakachikachi de yakachi cross now nchecho ile bofo ile dimafo abuche kolese babuchi kolese etiko iche no bru na zabo kwa du bru na Nsoɔ enwa no wa pepe wale wa fi awosi tumi nu wa pepe wale wamo yes ye bo ha ne ye oboni nu iti cross no biara bo wiase nyame ye bo nwa esen ne ye wa pepe le ye wa wosi nu enwa na wasiche ye wo owabo okuri dwere na hinyi nu eti wa fa ye wa wura owa no bo kuri dwere ne ya hinyi eti se ya anyire ya na ya mvi so wosi na nua ye la so wosi eti ye kai emuche ejuro pa ne aleche Yesu be wure ma wo ye cross na wo wu amaye watinje o baba ne safa ma so odi maye na odi maye njuro bo ye bra leche biara bo anem wani biara ne beko buya ndai ko ho afobuo no na bokolem kolini ko so iro ko nyangwaje ofiche me ye mbori chewo ye sa masama lemo ti so pa church la Jesus amen amen ti suna ne boye ekuma pene obolen no ekuma pene wasen wo awu no ye ekuma pene ala ore obasa
obuayen den yo no chireche wo ewu anache na mewu enyangwa eti sosuna sa ye fa yan yipinje na bewa efon pinje the first konkua wo baka anache wo kotokure wonyese ongangu eti ye fa yan yipinje bobolinchi na wo ba se buanden na soko ya ra kunyangwa bolawile o amen ye to aso ye disua na ehwie die ne enwa bobolinche ne wo mienu baka na so bobolinche ne wo mienu baka na so eda edwe bobolinche ne wasu wasinzi mienu baka na so otio baka ne bienu ti mienu baka so oye ne se yo sofo eda wasi chebo sofo pen wo shiri nune se yo bolichi na wakachire eche osetire juro pa na osa ofa ndembu yala woba atimbo ni aso yo ma otire juro pa ni yelebo ofa ma ye cheche boboli chene sebe blatambo wo wani ye juro tu ya ikunititi yo tambo solomon nyame e ma nwure na mresi enyobo mbawo be munyo belesium na kongwen kwa wadi yewu benzi bebi sa hiya nwa ma nyame ma solomon wurache sade a abrafo mo bra na kwala mo pachi no shemabe boyue owu akwala ha che na mo pachi no na onyi kura ngosome na bona di ya hon yo be pachi no na nyame ye no boye wo bolichi na ibobudi wo wabodo Yesu no obukaso na babu ni dia danse ye che be ba bolichi mpo be yi be siere che semvum so oba ye ukola adasama etise no kanche oba de no wo memu baka na so a amba Yesu ni bo o wa Nazareth na Mary Joseph be wo yene yele boyo bolichi na owo sobaka na so ni ye dia engumtwe yo wure ma asiye wosole engumtwe yo wure ma ari esane yo no engumtwe yo wure ma ebie motingere yo eti o kanche bobolichi no woseni ya na so a na puru biara ni njel ma hanche enyam sunku ya hodo opin biala ya bakuse mbeka eba gana wa nzandire nkova no chiboye mkuroti na ujuro mkuroti yele che onwo kwale iwu ye ba hori o angura no Yesu no bo nwosinze mienu baka na so ye ya bakuse mchireche ile sansu josore asoja fo no hori be ha che hele san julene ni jebo fa ye nso ba na amoka nso na kanaka nkosone na ngoma ibombedi mbedi ba fia na chembe yinzu nyame abodi che won fia nwale di pefe mabawu eti chebo kulese o kan wo kire nche yiye tumiti dio yemba ni ni eti dio ye ni njem kro to na teso yo ware ofche yohani ejuro pa ni tikoni ye kwala o ka chemviti ase ni ejuro nwo bre no ejuro nwo ni nyame obre ona teso be boni njem kro tio bangweti ba nyeri che biara boyerio ejuro na wo kachi awonan na woni yetenane na yewu yenu munyam che nyame owa eti ase asu biara ne bre saha tenene ne ebie po suma bie bo dimu na ewu man pa ngome yebo planet earth hi ya ye poto na wahora wawa na wali afo brasa nsa wo wo se dwoso o heaven abusianfo e so nyame ehie moma ye sun oboboli che na eneminia yenso wo baade yenso ti adi se miti bruni nane inche mu nsia ne wo kan kire eche yesubo yenwuro ni ase no ne sitire ni enne nyame suma Christopher yenso no baade ne yeso ebie wo huti yo kwasori yo ebie wo yiti ebie sikati
ebie hieti otma twechireke boyo boli chene ye ngosinze miemu bakana sun bo be kanche asembia nasoni so suna ye mo mefam ye tweso no hurenum na wotire wiye ni asama do nsafoa je oba okọ faye na ya life boye odawie nyame oboka ye so wo ya do nti amen amen so eba jujo yo na so mu che miemu duae ojumre bi a Christopher mala ne betretira so do chene cheba bia ne bo wuri ni be sabe kai che wo sa tinje nti chafo bia la wo wu tinje na ne so ne bo so na boy do bo ri che onwa ngowu le sango joso na me joso a me sam kontra baba ne safama ehile juro pa ne che me ma bo ri che ho ma nwu ya ha bia le ngwaje wotima wu ma ma nya ngwaje ne nso ti ya ne da bia ne ye so ne je hini mo che ehini ohia che ye ho ana che ha ne ye nwi che wa we once and wa wu kuma pechu amaye ana da bia wu ma ye kura ka ne ye nya ngwaje ya basi yenen mo wo chireche na bia en bosinze mimu baka na so mo ye be yo correct ofte abasi yen chirele kabo ofi wa mo oviche tamo ba kwanche po bawi tamo ba kwanche owunu po na so mre ni o ya wuro nu kura ne bo anyansafo no ho ayire bere mpo ne anyansa ayi bobania na wiaso ba mo rengo ho esire supo ewa yire na ha na wote boye isotu o kachire eche boboli che na ye sunyo na tumi bi ye be sunyo ofte Yesu wa ha yire eche ye di awurade ye di dia ye pachi ye ha wie na ne ye yo bobe ye Christopher mkro timbalatum bo obo enye bi emba atijudaism ikuso babo ne ka bi amra bo yo kan yi chireche na boboli chen no ya sunyo ti Yesu mbo memudia ne nde memudia miemu bakana so nde edi bo shirele che awurade adidie ye pachi Yesu ye ne no ofiche ye nu moja ye di wonan ni fe di adanze bo wa yo eti hene nde watiba fa afra na koso wone babu ne nseti sofo fa ma ye che bo yo boli che ye mama yesu amen awusan fa di be me ne ye pa o odi che ni ye na awusan ne bo do ye na wa wu kuma petwe wa fa le ye ngoa ni afa da bia ye so no kura ne ate bia so no kura ye ha wotima ye so yo iti ye ne ache sayi owudi na sayi e prache yeso dia onwa yi obori che o yi owu ma ye nyangwaje o uti ye kai so ri che ne na ye boy hu dawure na wo ba sabu aye ndan na ma ye fanyide die bre amen amen be mo ma me baba mo ni ma mo be bo ye ne betina wa ne ni je pin wo beti na ni bo odi che be toaso be bomba ye nyame be mo ma be ngu abonu wale na be shire Yesu ni je yem na akoso sama mokaya ani okudwumre bi enwate ye ngako iti yesro ye no ma bo peni we bobre wode fa na freye ihe ni jipin ka biara bakra fa ko bokan fa bokaye na saba skun gumi ye koyo ye ba ye disua pa ni je mo boye nde bo ni ye ba ye mu wo ye YouTube channel here so eti boye sro leche bokaye na ye hra ye koyi minu Adesua he muna chia anache kwasia da biala yekofa da penu adesua bokwa na nkurati ekotobre ni anyamre na sua na kwasode a ora ahorashiri afufre nyame yeshiraye ewo Yesu dumenu amen amen yeko awiri so ade ane yekobombaye eti yebombaye erade da wasibieku amen nyame yekwa mepri wa fa shireye na chian yemuhia ne bohia che yefa ye wo to so yeso bokaye na ehra yefa ye wo to yeso oso na wiase enwunu na ye ehye yesre ewo Yesu dumenu amen amen